Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал, выступал за наше освобождение во всем мире, потому что без этого нам действительно было бы очень тяжело прожить эти 2 месяца и сохранить уверенность в том, что все завершится хорошо. Mä haluan sanoa kiitos kaikille niille ihmisille, ketkä on tänä aikana tukenut meitä, kannustanut meitä, lähettänyt meille terveisiä, ajatellut meitä, osoittanut mieltä meidän puolesta ja lähettänyt vetoomuksia sen puolesta, että meidät vapautettaisiin. Mä haluaisin myös kiittää kaikkia teitä siitä, että te teette Arktiksen suojelutyötä. Well, I know we were supported by a lot of people while we were in jail. And I'm absolutely convinced if we hadn't had that support, we'd still be in jail. I believe that made the difference. So to the people all around the world, it's just a huge thank you to everybody. É a única coisa que eu posso dizer. O meu maior obrigado, o obrigado do fundo do meu coração. Muito obrigado. Se não fosse vocês, nós não estaríamos aqui, tipo, fora da prisão. Ваши голоса значат многое, и они значили многое для меня как журналиста, и они значили очень многое для активистов, которые находились в тюрьме. Спасибо вам за ваши голоса, за ваши письма, за ваше отношение к миру. Спасибо. Ik wil graag iedereen bedanken die ons de afgelopen maanden heeft gesteund en heeft opgeroepen tot de vrijlating van de Arctic 30. Het is hetgeen wat mij de afgelopen maanden op de been heeft gehouden en dat nog steeds doet. Dank jullie wel. Jag vill tacka alla som har jobbat så hårt för att stödja oss och kämpat för vår frihet. Det är det som gav oss styrka och hopp när vi satt fängslade i Ryssland. Det är det som ger oss styrka nu att fortsätta vårt kamp för att rädda Arktis. Tack så hemskt mycket. Kiitos. Thank you. Dank jullie wel. Спасибо. Tack. Muito obrigada. Огромнейшее спасибо. Спасибо, друзья.